amahoro y'Imana kuri we ubana natwe muri gahunda zitandukanye z'amakuru unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Reka nguhe ikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amakuru tugiye kwerekeza ku makuru avugwa ku ngabo zari mutumwa bwa Sami DRC n'ingabo zo mu bihugu bya Malawi, ingabo zo mu gihugu cya Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo. Zari mu butumwa bwa Sami DRC zari muri Kongo. Izi ngabo bari boherejwe mu butumwa bwo gushyigikira mu mirwano igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu ntambara barimo kurwana n'abarwanyi ba AFC M23. Izi ngabo zahuri n'ibibazo uruhuri ku butaka bwa Kongo kuko bamwe muri bo baguye mu mirwano, abandi barakomereka, abamanitse amaboko bagirwa imbohe z'intambara, aho ubu barimo gushakirwa uko basubizwa mu bihugu byabo. Bari basangiye ibyago n'amasasu barwana banira umutekano w'abandi, ariko ubu basigaye mu gihugu kitari iwabo, bananiwe babuze uburyo bataha ngo bave muri iki igihugu. Ni mu gihe ibikoresho birimo imbunda n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi ya byose bimaze kuvanwa muri gihugu cya Kongo bijya mu bihugu baje baturutsemo. Amakuru atugeraho aravuga ko imodoka zagombaga gucyura aba basirikare bari mu butumwa bwa Sami DRC mu imodoka zarabuze, bategereje ko Imana ibakorera ibitangaza. Aha nahita nibaza ikibazo, ni gute ubutumwa mpuzamahanga burangiye ariko ababukoherejemo ntihagire icyo bagufasha kugira ngo utasubire iwanyu? Kuki ibihugu byabatumye bitavuga ko ibintu bimeze? Ese nibura ry'amafaranga n'uburangare cyangwa kutita ku buzima bw'abantu? Turabikurikirana byose muri iyi nkuru isesengura y'amakuru, turebere hamwe impamvu nyamukuru yateye abasirikare kuba batari basubira mu bihugu byabo mu gihe ubutumwa bwabo bwarangiye. Nguhaye ikaze nimba uri mushya hano, nagushikaza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Njye mujye gukora muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa. Tariki ya 13 Werurwe umwaka wa 2025 mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu 16 bigize umuryango wa SADC hemejwe ko ubutumwa bwa Sami DRC burangiye. N'ubutumwa uyu muryango rohejemo ingabo zirimo ingabo za Malawi, ingabo za Tanzania n'ingabo za Afrika y'Epfo kugira ngo zijye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zijye gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubu butumwa bwari bushingiye ku masezerano yo gufasha igihugu cyagize ikibazo cy'umutekano wugarijwe n'intambara zishingiye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Raporo yasohotse mu cyumweru gishize yagaragaje ko igice kinini cy'abasirikare ba Afrika y'Epfo basigaye muri Sazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabashije gusubira mu gihugu cyabo. Ikinyamakuru City Press dukesha iyi nkuru ni mu binyamakuru bikomeye muri Afrika y'Epfo cyatangaje ko imodoka zari zitegerejwe ko ziza gutwara abasirikare zatinze cyangwa zitigeze zoherezwa kubera kubura amafaranga yo kwishyura kampani z'ubwikorezi zagombaga gucyuriza impunzi zari mu butumwa bwa Sami DRC. Abasirikare n'abandi bakozi ba gisirikare basigaye bacumbitse mu bigo bitandukanye bari bacumbitsemo mu mujyi wa Goma, ariko bakaba bagomba gukora urugendo rwa kilometero zisaga 250 ngo bagere Ichato muri Tanzania, ateganyijwe gukusanyirizwa ibikoresho n'ingabo zose zigasubizwa mu bihugu byazo. Ikibuga cy'indege cya Goma byari biteganyijwe ko gisanwa maze izi ngabo zikaba zagikoresha mu gusubira mu bihugu byazo. Iki kibuga cy'indege ntabwo cyatangira gusanwa kugira ngo izi ngabo ze zagikoresha zitaha kubera ibibazo by'umutekano umuke bikomeje kurangwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano bavuga ko iyi nkuru ari ikimenyetso cy'uburangare bwa SADC mu igenamigambi ry'ibikorwa bya gisirikare. Dr. Vusumizi Sibanda n'umusesenguzi mu bijyanye n'umutekano muri Afrika y'Epfo yagize ati gusohora intwaro mbere y'abantu ni icyemezo kitari gikwiye, byerekana ikibazo cy'uko imiryango ihuza Afrika ihora itegura ibintu mu nyandiko ariko ntigire ingingo y'imari ihamye. Bivuga ko SADC yakomeje gukusanya ibikoresho mbere yuko ikusanya ingabo zayo ziri hano mu mujyi wa Goma kugira ngo itegure uburyo yatahana ingabo n'ibikoresho byose. Gusa gikomeje kwibazwaho n'igiteye amatsiko n'uburyo ki uyu muryango SADC wesemo kubanza gucyura ibikoresho birimo imbunda n'imodoka z'intambara mbere gucyura abasirikare bari mu butumwa bwa Sami DRC. Harabibaza niba koko ubuzima bw'abasirikare butashyizwe ku ruhande amaze abayobozi b'uyu muryango bakabanza gucyura ibikoresho by'igisirikare.
Andi makuru atugeraho avuga ko abasirikare aho bari mu bigo bacumbitsemo mu mujyi wa Goma bahabwa ifunguro rimwe ku munsi. Umwe muri bo yagize ati turabona imbunda zagiye ariko twe turacyahari, hari abamaze kurwara, abatakaje icyizere n'abandi dufite ibibazo bitandukanye. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikare barimo gutegura imyigaragambyo y'amahoro bagaragaza ko bari mu mwijima n'ubuzima buteye impungenge. Nubwo Afurika y'Epfo ari ivugwamo cyane, abandi bafatanyabikorwa nka Malawi na Tanzania nibo baratangaza uko ibikorwa byo gucyura ingabo zabo ubihagaze. Itangazo rya SADC ryo ku 31 Werurwe niryo rya nyuma ryavuze kuri Summit DRC, rikaba ritasobanuye byinshi cyane. Ese ububwiru ni uburyo bwo kwirinda kugaragaza ko habayeho uburangare cyangwa hari ibindi byinshi nyuma by'imibanire ya politiki hagati y'ibihugu? Kuri tariki iyi nkuru yandikwaga bivuga ko hafi kimwe cya kabiri cy'ibikoresho by'ingabo za Afurika y'Epfo byamaze kugezwa i Dar es Salaam, aho bizajyanwa i Cape Town mu bwato. Abasirikare bategereje urutonde ruzajya rutangazwa n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa SADC kugira ngo batwarwe batitaye ku buryo bwagutse bwo gucyura bose icyarimwe. Prince Chabalala, umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ngabo za Afurika y'Epfo, yagize ati abasirikare bose bafite umutekano, turacyabagezaho amafunguro n'ubundi bufasha bw'ibanze, turacyakomeza kubakurikirana, ariko ibi ntibihumuriza imiryango y'abasirikare hamwe n'itangira ry'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga by'uko hari ababa baratakaye, hamwe n'itangira ry'ibihuha bivuga ku mbuga nkoranyambaga by'uko hari ingabo za SADC zaba zaburiwe irengero ku butaka bwa Kongo. Ubutumwa bw'amahoro ni igikorwa cy'ubutwari, ariko ubutwari busaba ko n'ababutangiye babwubahirwa kugeza ku musozo. Kuba imbunda zaratahutse mbere y'abazikoreshaga, iki ni icyemezo gitera benshi kwibaza ibibazo uruhuri. Iyo igisirikare cy'igihugu cyoherejwe hanze ntabwo ari ukugenda gusa, ni icyizere igihugu kiba cyashyize mu bantu. Iyo bigeze aho ingabo zinanirwa gutaha kuko nta modoka zagenwe zo kubatwara, ibi umuntu avuga ko ari ikimwaro ku buyobozi bw'abagize ibihugu bihuriye muri uyu muryango wa SADC. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru twe twabateguriye. Reka ngushimire cyane wo bana natwe umunsi ku wundi muri gahunda y'amakuru. Amakuru nk'aya nakagarukana kuri AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Shalom.